Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bumvikanye ko imirwano izahagarara mu burasirazuba bwa Kongo guhera kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Tukaba rero nk'abaminisitiri b'ibihugu bitatu twaremeje ko intambara igomba guhagarara, akaba icyo bita ceasefire mu cyongereza, guhera ku cyumweru tariki ya 4 Kanama saa 6 z'ijoro ku isaha muri kariya gace. Olivier Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Naho abaturage b'i Goma baribaza iby'iyi mishyikirano iri hagati ya Kongo n'u Rwanda. Wagira ngo ni imikino barimo. None si nimba u Rwanda rukwemera CCLF, n'u Rwanda na Kongo bigwana, n'u Rwanda na M23, nangwa ni Kongo na M23 bagwana? Wilson Twitegure ni umwe mu baturage b'i Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwareye ruhamije Wenceslas Twagirayezu ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 20. Urukiko rukuru rwari rwaramugize umwere. Naho muri Tunisia polisi yataye muri yombi abakozi batatu mu bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza, ibashinja imikono y'imihimbano ku bakandida bitegura amatora ya perezida wa Repubulika ateganijwe mu kwa 10 gutaha. Umutwe wa Hamas n'igihugu cya Iran biregeka urupfu rw'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh kuri Israeli na Amerika. Israeli nta kiratangaza, Amerika yarayibihakanye. Umutwe wa Hamas uvuga ko Ismail Haniyeh yishwe mu gitondo cy'ejo kuwa gatatu. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe. Ishami rijejwe ivyo kurwana muri Hamas mu itangazo ryasohoye ryavuze ko uwo murwi ubwirizwa kwihora. Iryo tangazo rigira riti iyicwa rya Haniyeh rigiye gushira intambara ku rundi rwego kandi ingaruka zizomurengera. Irani nayo nyene yaciye igabisha ko izokwihora. Umukuru wayo yavuze ko Israel yishize mu bihano bikaze, yashinze ikigandaro c'imisi 3 mu gihugu cose, yongera ivuga ko Amerika ifise uruhara ku rupfu rw'indongozi nkuru ya Hamas kubera ico yise gushigikira Israel. Israel ntaco iravuga ku rupfu rwa Ismail Haniyeh canke ngo yigambe igitero camuhitanye. Iyo ari muri Singapore mu nama, umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yirinze kugira byinshi avuga kwigandagurwa y'indongozi ya Hamas. Mu kiganiro yahaye televiziyo mpuzamakungu Channel News Asia ikorera muri Singapore, yamiriye kure ivyagirije vya Irani. Well, of course I've seen the reports, and what I can tell you is this. Yego nabonye raporo ya Sena. Ikintu nshobora kubabwira ni iki: mbere na mbere ibi ni ibintu tutari tuzi cyangwa tutagize mu ruhare. Ntabwo rero nshobora kuvuga ku ngaruka ikintu icyo cyo cyose gishobora kubigiraho. Nize byinshi mu myaka yashize, ntitwigeze tugira icyo tubivugaho kuko ntacyo tuzi, ariko icyo nzi ni igice dutegereje cyo guhagarika intambara, kandi ikindi nzi ni uko tuzakomeza kubikoraho buri munsi. Urukiko rw'ubujurire rwa Kenya ejo kuwa gatatu rwatangaje ko itegeko ry'igihugu rya 2023 rijyanye n'imari rinyuranije n'itegeko nshinga. Ibi bikaba bishyira ikindi gitotsi kuri guverinoma ya Perezida William Ruto wakuyeho umushinga w'itegeko ry'imari muri uyu mwaka nyuma y'imyigaragambyo yatwaye ubuzima bw'abantu. Imishinga y'itegeko irebana n'imari ishyikirizwa inteko ishinga amategeko uko buri mwaka w'ingengo y'imari utangiye, kugira ngo guverinoma ishyireho ingamba zayo zo kwegeranya amafaranga, harimo gukusanya imisoro n'iyongerwa ryayo hashyirwaho n'imishya. Guverinoma ya Kenya kugeza ubu yishingikirije ku itegeko ry'imari rya 2023 kugira ngo ikomeze gukusanya imisoro nyuma y'uko Ruto ahagaritse umushinga w'itegeko w'uyu mwaka. Ntacyo yahise vuga ku cyemezo cy'urukiko. Iyi guverinoma ariko ishobora kujurira icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga, ari narwo rukiko rukuru mu gihugu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyabashije kuvugana na minisitiri w'imari kugira ngo agire icyo abivugaho. Umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri minisiteri y'imari Chris Kipto ntabwo yasubije ubwo yarasabwe kugira icyo abivugaho. Ruto yashyizeho minisitiri w'imari mushya nyuma yo kwirukana abaminisitiri bose usibye umwe, asubiza imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo iyobowe n'urubyiruko yatangiye mu kwezi gushize. Igisirikare cya Sudani kivuga ko umuyobozi mukuru wacyo General Abdel Fattah Burhan yasimbutse urw'igitero cy'indege zitagira abaderevu drone ubwo yari yagiye mu muhango wo gutanga impamyabumenyi mu bya gisirikare mu burasirazuba bw'igihugu ejo kuwa gatatu. Itangazo ry'ingabo rivuga ko icyo gitero cyagabwe ibirori byo gutanga impamyabumenyi ku kigo cya gisirikare cya Gibeit birangiye, kandi ko hapfuye abantu 5. Ababibonye bavuze ko Burhan yari kuri icyo kigo cya gisirikare ubwo haraswaga. Abayobozi muri guverinoma
bavuze ko nyuma Burhan yajyanywe i Port Sudani ahari umutekano. Umujyanama w'umuyobozi w'ingabo z'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF zihanganye n'ingabo z'igihugu yahakanye uruhare rw'ingabo z'uwo mutwe muri iki gitero. Kibaye nyuma y'icyumweru kimwe umuyobozi wa RSF avuze ko ateganya kuzitabira ibiganiro bigamije ihagarikwa ry'imirwano bizabera mu Busuwisi mu kwezi gutaha. Ni ibiganiro bafashijwemo na Amerika na Arabia Saudite. Iki gitero cya drone kije gikurikira ibindi nk'ibi byibasiye ibigo bya gisirikare muri aya mezi ashize. Mu minsi ibiri ishize ibitero by'indege zitagira abaderevu byibasiye Kosti, Rabak na Kenan muri leta ya White Nile mu majyepfo ya Sudani hamwe na Al Damer mu majyaruguru y'umurwa mukuru nk'uko abaturage baho babitangaza. RSF ntacyo yavuze kuri ibyo bitero. Radio Ijwi rya Amerika. Muri Nigeria ingabo zishinzwe umutekano ejo zoherejwe mu mijyi minini kandi guverinoma yavuze ko yiteguye ibiganiro mbere y'imyigaragambyo iteganijwe kuri uyu wa kane yamagana ubuzima buhenze n'imiyoborere mibi. Abayobozi bafite ubwoba ko iyo myigaragambyo yava mu rugomo. Amaze kujya ku butegetsi hashize igihe kirenga umwaka, Perezida Bola Tinubu yahise akuraho inkunga zimwe na zimwe guverinoma yashyiraga mu bijyanye na lisansi. Yagabanyije kandi agaciro k'ifaranga ry'igihugu naira, nyuma azamura imisoro ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Ibyo byose nibyo byatumye ibiciro bizamuka, ubuzima burahenda. Abanyanigeriya kandi bugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke byagize ingaruka ku rwego rw'ubuhinzi mu gihe uduco twitwaje intwaro mu majyaruguru y'igihugu twashimusa abaturage n'abana mu mashuri kugira ngo hatangwe ingwate. Abanyanigeriya barebeye ku myigaragambyo muri Kenya barimo gukora ubukangurambaga. Mu byo bakangurira abantu kuri interineti harimo gusaba nkunganire mu bijyanye n'amashanyarazi no kwiga ku buntu mu mashuri abanza n'ayisumbuye no gusezerera ibibazo by'umutekano muke. Guverinoma ya Tinubu kugeza ubu yakoresheje gukanga abaturage ibaca intege ngo badakora imyigaragambyo. Mu murwa mukuru Abuja, ihuriro ry'ubucuruzi Lagos n'umujyi wa Kano uherereye mu majyaruguru, abapolisi bitwaje imbunda boherejwe mu mihanda minini bashyiraho aho bagenzurira umutekano na za bariyeri basakiraho imodoka. Abapolisi bigabije urubuga runini i Abuja abigaragambya bateganya gukoresha mu gihe imodoka za gisirikari zihagaze hafi yaho. Icyemezo cy'urukiko cyemerera abigaragambya i Lagos gukorera ahantu habiri gusa mu nkengero z'umujyi. Dukomereza aya makuru muri Ghana, aho urukiko rukuru rwaciye iteka ribuza imyigaragambyo yo kwamagana ubuzima buhenze. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi. Iyi myigaragambyo yateguwe n'amashyirahamwe ya societe civile yayiteganyaga igihe icyo ari cyo cyose hagati y'uyu wa gatatu tariki ya 31 y'ukwa karindwi no kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya 6 y'ukwa munani. Aya mashyirahamwe yemeza ko imyigaragambyo yari kuzazamo abantu barenga miliyoni 2 cyane cyane mu murwa mukuru Accra. Polisi yasabye urukiko kuyiburizamo, ivuga ko idafite abakozi bahagije bo kubungabunga umutekano w'imyigaragambyo kuko abenshi bahugijwe cyane na mitingi z'amashyaka yitegura amatora rusange y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 12 gutaha. President Nana Akufo-Addo ntayarimo kubera ko arimo arangiza manda 2 yemerewe n'itegeko nshinga. Urukiko rero rwahaye ukuri polisi rutegeka ko imyigaragambyo itagomba kuba. Ghana ibaye kimwe mu bihugu byo muri Afurika abaturage bashaka kwamagana ubuzima buhenze na ruswa mu bategetsi. Byahereye muri Kenya mu kwezi kwa 6, imyigaragambyo ihitana abantu barenga 50. Mu cyumweru gishize imyigaragambyo yabaye muri Uganda, polisi ita muri yombi abantu barenga 70. Naho muri Nigeria, itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga byemeza ko imyigaragambyo igomba kuba kuri uyu wa kane nk'uko biteganijwe, abaturage batitaye ku by'igisirikare kivuga ko kidashobora kwihanganira imyigaragambyo nk'iyo muri Kenya. Ibitangazamakuru byo muri Tunisia ejo kuwa 3 byatangaje ko abategetsi bataye muri yombi abakozi 3 mu bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza bashinjwe imikono imihimbano ku bakandida mu matora ya perezida ateganijwe mu gihugu. Abo bagabo bashinjwaga kubeshya imikono ishyigikira abakandida nyuma yo kubona mu buryo butemewe n'amategeko ububiko bw'amakuru y'abantu bagera ku 20,000 kandi bakayakoresha mu gushyigikira abakandida. Umuvugizi w'urukiko rwa Tunisia ejo yabitangarije radiyo yo muri iki gihugu yitwa Mosaic FM. Kugira ngo bashyirwe ku malisite y'itora, abakandida basabwa kwerekana urutonde rw'imikono y'abatora 10,000 biyandikishije gutora. Hasabwa byibura 500 muri buri ntara. Uwo muvugizi yavuze ko umunyamakuru n'uwahoze ari umwofisiye mu gisirikari uri mu kiruhuko cy'izabukuru bari mu bagabo 3 batawe muri yombi
batavuzwa amazina cyangwa ngo hatangwe ibisobanuro ku bifuza umwanya wa perezida bakoreraga. Perezida wa Angola Joao Lourenço aratangaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bumvikanye ko imirwano izahagarara mu burasirazuba bwa Kongo guhera kuwa gatatu w'icyumweru gitaha tariki ya 4 y'ukwa munani. Perezida Lourenço ni umuhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Icyemezo cyo guhagarika imirwano cyavuye mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, Tereza Kayikwamba wa Kongo na Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda barimo i Luanda. Mugenzi wacu Venus Nshimiyimana yabajije Minisitiri Nduhungirehe uko bageze kuri aya masezerano. Ni inama ya kabiri y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bari kumwe n'umuhuza ariwe Angola. Tukaba rero nk'abaminisitiri b'ibihugu bitatu twaremeje ko intambara igomba guhagarara, akaba icyo bita ceasefire mu Cyongereza. Guhagarika imirwano bikaba bigomba kuba hagati y'impande zirwana muri kariya gace, kandi tukaba twariyemeje yuko bizagenzurwa n'urwego rwihariye ruyoborwa na Angola. Ariko ibyo biganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko abarwana cyane cyane umutwe wa M23 ntabwo wari uhari. None ayo masezerano azubahirizwa ate, azashyirwa ate mu bikorwa bya nyabyo niba abarwana batari bahari? N'ubundi niko bisanzwe. Ibiganiro bya Rwanda bita Rwanda process ni ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda bari kumwe n'umuhuza ariwe Angola, kubera ko haje ibibazo, umubano utari mwiza hagati y'ibyo bihugu. Ikibazo murakizi, hari uriya mutwe wa FDLR uri muri kariya gace kandi uteza umutekano muke mu Rwanda, ukaba ndetse unafashwa cyangwa se waranashyizwe mu ngabo za Kongo. Hakaba hari ibibazo by'impunzi dufite ibihumbi birenga 100 twakiriye by'abanyekongo, cyane cyane abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Hakaba ndetse no gushinja kwa Kongo buri munsi ishinja u Rwanda. Ibyo byatumye haba ibibazo hagati y'ibyo bihugu, bikaba rero byo byatumye ibiganiro bya Rwanda. Ariko ntabwo ari byo byonyine. Ibiganiro bya Rwanda byuzuza ibiganiro bya Nairobi biyobowe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta akaba ari ubiyobora. Ibiganiro hagati y'abanyekongo kuko harimo impande ebyiri, harimo uruhande rwa politike, mu kuvuga ibiganiro bya politiki hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro, kuko hari imitwe myinshi irenga 250. Hakaba ndetse n'uruhande rwa gisirikare, aho hashyizweho umutwe wa East African Community w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wo kugira ngo hajyeho iyi ceasefire, hajyeho guhagarika intambara. Bikaba byaratanze umusaruro, ndetse amezi 6 yose kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwa 9 2023, mbere y'uko perezida wa Kongo afata icyemezo cyo kubirukana kuko yabonaga ko utarwana nk'uko ubyifuza. Rero ibyo biganiro byombi biruzuzanya, ntabwo ibiganiro bya Rwanda byo bizakemura ibibazo byose biri muri Kongo. None se ibi biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasubiza gute mu mizi ibibazo biri muri kariya karere kugira ngo hagaruke amahoro arambye? Nibyo, ikibazo mu mizi kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo muri biriya biganiro navuze bya Nairobi, bakareba ibibazo bitandukanye bituma iyi ntambara imaze imyaka 30, kuko nta gisubizo cy'intambara gishoboka kugira ngo amahoro arambye agerweho. Byaranagaragaye mu mwaka wa 2013 aho uriya mutwe wa M23 watsindwaga na ziriya ngabo za Loni, ya brigade bise FIB. Icyo gihe izo ngabo zaratsinzwe, ariko habura ubushake bwa politike bwo gukemura ikibazo cyari gihari. Rero ibyo byatumye intambara y'uburura mu mwaka wa 2021. Rero byagaragaje ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka, ariyo mpamvu abanyekongo bagomba kwicara hamwe bakaganira ku bibazo bya Kongo, kuko hari imitwe 250. Hari ibibazo by'ihohoterwa bya bamwe mu banyekongo, cyane cyane abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, harimo abanyekongo b'abatutsi. Hari ibibazo by'imvugo z'urwango n'ibindi. Ibyo ngibyo rero bigomba gushakirwa umuti hagati y'abanyekongo. Hanyuma rero ibyacu hagati y'u Rwanda na Kongo nabyo
byunganira ibindi ibyo biganiro, kuko nabyo ni ikibazo cyavutse cy'umubano utari mwiza hagati y'ibihugu byombi. Olivier Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Ninjye bashimiye. Nyuma y'amasezerano hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda, abanyekongo bavuga ko bisobanuye ko guverinoma ya Kongo yiteguye kugirana ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 igihe icyo ari cyo cyose yabishakira. Jimmy Shukrani Bakomera yaduteguriye inkuru. Ibiro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo byemeza ko icyo gihugu cyiyemeje gushyira mu bikorwa umugambi wo gusenya imitwe yose yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa Kongo, harimo n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyekongo bo bavuga ko kuba leta ya Kongo igiranye amasezerano n'u Rwanda bisobanura ko n'ubundi leta yiteguye kugirana ibiganiro na M23 igihe cyari cyo cyose bishakiye. Kuri bo ntabwo inzira y'ibiganiro ishobora kugira inyungu izo arizo zose kuri rubanda rugufi. Umutekano muke umaze kwiyongera cyane mu bice byacu hano muri Goma ndetse n'ahandi. Ubwo rero kugirana ibiganiro na M23 sinzi ko ari icyo byatanga ku bibazo by'umutekano. Iyaba leta yari ishaka kuganira na M23 iba yarabikoze akiri imbere, ahubwo tuzigaragambya kandi dukoresha inzira iyo ari yo yose ishoboka, ariko ibiganiro ntibibeho. Igihe kirageze bakoze icyo bita cessez-le-feu. Ikintu nka cessez-le-feu ni ikintu cyose tubona ko ari ikintu rwose ca distraction. Kwe icyo twumvaga twifuza nuko bagombye kuzana amahoro tanyuriye ku kuvuga ngo ni cessez-le-feu. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bo bavuga ko ibi bigaragaza uburyo Perezida adafite ingufu zo guhangana na M23, ahubwo ko yagakwiye kwitabaza amahanga agatsinda M23 atanyuze mu biganiro. Uyu ni Bwana Wilson Twitegure, umwe muri bo. Wagira ngo ni imikino barimo. None si nimba u Rwanda rukwemera cessez-le-feu, n'u Rwanda na Kongo bigwana, n'u Rwanda na M23, nangwa ni Kongo na M23 bagwana? Nimba u Rwanda na Kongo bagwana akaba ari bo basinyanye amasezerano, kubera iki Gisegeti ibintu yavuze muri kampanye atabishize mu bikorwa yuko agomba kugwana n'u Rwanda? Gisegeti ubu yatangiye kuganira na M23, nuko yagize isoni ryo kubyira abakongomani ku mugaragaro yuko agiye kuganira na M23 kubera yaramunaniye kuyihasha. Ku ruhande rwa M23 bo bavuga ko biteguye ibiganiro igihe cyari cyo cyose leta ya Kinshasa yabishakira. Niko Lieutenant Colonel Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yabwiye Ijwi ry'Amerika. Kuva na mbere hose twiyemeje gukurikiza iby'imiryango mpuzamahanga yadusabaga kuba twaganira na guverinoma. Ibyo nta gihe twigeze tubyanga, ahubwo guverinoma niyo yagaragaje ko bidashaka kuganira natwe, ariko twebwe inzira iyo ari yo yose yagarura amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu tuzayikurikiza. Na n'ubu rero igihe icyo ari cyo cyose leta ishaka kuganira natwe ntabwo tuzabyanga habe na gato, naho nibakomeza kuturwanya natwe tuzirwanaho. Ibyo mbisubiyemo kandi nizere ko byumvikana. Depite Mumbere Bwana Puwa Eric watowe n'abaturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko kuba intambara idashira ari ukubera ko ubuyobozi budafata ingamba zikwiye zo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi, yaba iyo hagati mu gihugu cyangwa hanze. Kuri we umuti wo kurangiza ibibazo muri Kongo ni ugushyira imbaraga mu ntambara, naho ibiganiro abona ko nta muti bishobora gutanga. Intara y'Kivu ya ruguru yahuye n'umutekano muke kandi ni imyaka myinshi. Muribuka n'ubundi ubwo M23 yafataga mu mujyi wa Goma, inyuma yaho hakaza kuba ibiganiro. Ibiganiro byarabaye ariko nta musaruro byigeze bitanga, ahubwo icyo byaduhaye ni ugukomeza kw'imitwe yitwaje intwaro irwanya leta. M23 yaragarutse ndetse haza n'indi mitwe yitwaje intwaro yose irwanya leta. Tumaze kubona ko ibiganiro ntacyo byatugezaho, no kuri iyi nshuro nta cyizere na gike dufite ko umutekano ushobora kugaruka, ahubwo inzira nziza ni ukongera imbaraga mu gisirikare. Ubwo Perezida Antoine Felix Tshisekedi yiyamamarizaga kuyobora Kongo, yumvikanishije ko adashobora na rimwe kugirana ibiganiro ibyo ari byo byose na M23 cyangwa n'abayifasha, cyane ko yari amaze kwita M23 umutwe w'iterabwoba. Umutwe wa M23 umaze kwigarura uduce twinshi tw'intara ya Kivu ya ruguru. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira uyu mutwe, ibyo u Rwanda rwakomeje guhakana. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
urukiko rw'ubujurire rwaraye ruhamije Wenceslas Twagirayezu ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu 1994 rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 20, icyemezo gihanaguye icy'urukiko rukuru rwari rwamugize umwere mu ntangiriro z'uyu mwaka. Eric Bagiruwubusa yakurikiranye isomwa ry'uru rubanza. byibura amasaha ane niyo abacamanza baba bakoresheje basimburana mu gusoma icyemezo ku rubanza rwa Twagirayezu. Yaburegwa, abavandimwe be n'abamwunganira mu mategeko baguye mu kantu nyuma yaho urukiko rw'ubujurire rumuhamirije ibyaha bya jenoside kandi yari yarabaye umwere mu rukiko rukuru. Mu kwezi kwa mbere y'umwaka urukiko rukuru rwemeje ko Wenceslas Twagirayezu yabashije gutanga ibimenyetso bigaragaza ugushidikanya ku bimenyetso by'ubushinjacyaha. Avuga ko jenoside yabaye ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biruhuko bya Pasika, ariko ubushinjacyaha bukemeza ko yari ari mu Rwanda. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rwaciye imanza zitandukanye ku myiregurire ya Sinari Mpari. Rwashimangiye ko mu makuru yatanze mu binjira n'abasohoka asaba ubuhungiro muri Denmark, Twagirayezu biyemereye nta gahato ko jenoside yabaye ari mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko kuba yarabajijwe ikibazo muri rusange bitari bumubera umwanya wo kwibeshyera aho kuvuga ibyagombye kumurengera. Ikindi urukiko rwavuze nta mpapuro z'inzira zitangwa n'inzego zemewe uregwa yagaragaje ko yazikoreshaga yambuka Kongo. Urukiko rw'ubujurire rukavuga ko rusanga urukiko rukuru rwarakoze ikosa ryo kwemeza ko uregwa atari ari mu gihugu kandi yari ahari. Rwavuze kandi ko umucamanza wa mbere yakoze ikosa ryo kwemeza ko abatangabuhamya bamushinja batamuzi nyamara bamuzi. Urukiko rwavuze ko urukiko rwa mbere rwagize Twagirayezu umwere rushingiye ku tuntu duto duto tutagombaga gutesha agaciro ireme ry'ubuhamya ku bikorwa bigize ibyaha aregwa. Naho ku batangabuhamya bashinjuraga Twagirayezu, umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwakoze ikosa mu isesengura ry'ubuhamya bwabo. Rwavuze ko nta bumenyi bafite ku byo batanzeho ubuhamya kandi ko atari abo kwizerwa. Nyuma y'iryo sesengura urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwica nk'icyaha cya jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Rwavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza ko yagiye mu bitero byagabwe kuri kaminuza ya Mudende, kuri paruwasi ya Busazamana ahiswe kuri Komine Rouge no kuri bariyeri yari kwa Gacamena. Rwanemeje ko yicaga abatutsi bashakaga guhungira i Kongo. Ruvuga ko yagombye kuba hanishwa igihano cy'igifungo cya burundu kirusha ibindi kuremera bitewe n'ingaruka ibyaha yakoze byagize. Rwasesenguye ko impamvu nyoroshyacyaha zigenwa n'urukiko mu bushishozi bwarwo mu gihe impamvu nkomezacyaha zigenwa n'itegeko. Urukiko rwavuze ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bwagaragaje bivuga ko ibyaha yabikoranye ubugome ndengakamere kandi ko atari we wayoboraga ibitero. Rwavuze ko ubwa mbere Twagirayezu ahanwa n'inkiko. Rwategetse ko icyemezo cya mbere cyamufatiwe kigomba guhinduka mu ngingo zacyo zose. Rwamuhanishije gufunga imyaka 20 muri gereza. Abavandimwe be bagaragaye bamwe biyunamiriye biboneka ko bari mu ntekerezo zidashira, abandi bitse imitima ari nako bimyoza. Twagirayezu wari wambaye imyenda isanzwe urubanza rurangiye ntitwemereye kumuganiriza. Agihagurukaho yari yicaye wabonaga ko yatangiye kubira ibyuya mu gahanga, nyamara mbere y'urubanza yarakomeye ku masura acishamo agatebya ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko. Umushinjacyaha Bwana Bonaventure Ruberwa wari umutegereje yadutangarije ko arahita afatwa agasubizwa muri gereza. Yatubwiye ko nta yindi nzira ishoboka y'ubujurire uretse kuba basaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane, ariko nabyo binabaye byakorwa afunzwe. Abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bamwunganire nabo birinze kugira icyo badutangariza. Bagaragaza intege nke ku masura mu magambo yabo bagize bati ibyo tubonye birenze imyumvire yacu. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 56 y'amavuko ni umunyarwanda ukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi mu karere ka Rubavu ya none mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byihariye byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe rwamugize umwere. Umucamanza umwe muri batatu bagize inteko yitandukanyije n'icyemezo bafashe n'ubushinjacyaha buhita bujurira. Mu mwaka wa 2018 yoherejwe n'igihugu cya Denmark kuburanira mu Rwanda. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.